and to invite him to address the assembly. Mu mbwirwaruhame yagejeje ku bihumbi by'abitabiriye inteko rusange ya 74 y'umuryango w'abibumbye, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko ubufatanye no kutikanyiza kwa bamwe byatanga umuturambye ku bibazo byugarije isi birimo n'icyabimukira cyabaye agaterera nzamba, aho bamwe muri bo bakomeje kurohama mu mazi magari abandi bagacuruzwa. Aha ni naho umukuru w'igihugu yahereye ashimangira ko ubufatanye hagati ya leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bayo mu gushakira umuti icyo kibazo ari ikimenyetso cy'ibishoboka. In the coming weeks, Rwanda is preparing to receive and protect a number of refugees. Mu minsi mikiri imbere u Rwanda ruritegura kwakira no kubungabunga umubare w'abimukira n'impunzi zari zarafatiwe bugwate mu nkambi zo muri Libya. Umusanzu w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe no kwishimira. Turahamagarira buri munyamuryango wa Loni wese kuzuza ibyo asabwa n'amategeko mu rwego rwo gukorera hamwe. Ubwo bufatanye ni ikimenyetso kigaragaza ko turamutse dutahirije umugozi umwe twakemura ibibazo by'ingutu. Afrika ubwayo ni ikigega cy'ibisubizo. Nta gushidikanya ko ibibazo by'ubusumbane mu isi byakemuka habayeho ubufatanye. U Rwanda rwiteguye gutanga umusanzu warwo, harimo guha uburenganzira n'amahirwe abagore n'abakobwa. Includes guaranteeing the rights and opportunities of women and girls. Perezida Kagame unakuriye inama y'abakuru b'ibihugu bakurikirana intego z'iterambere rirambye SDGs yanakomoje ku by'umugabane wa Afurika ukomeje gukora kugira ngo udasigara inyuma mu ishyirwa mu bikorwa ry'izo ntego, harimo n'isoko rusange rizatangira muri Nyakanga umwaka utaha. The 2030 Sustainable Development Goals are also Africa's goals. Intego z'iterambere rirambye zo muri 2030 ni intego za Afrika. Afrika ifite ubushobozi kandi n'inshingano zacu, ari nayo mpamvu umuryango wa Afrika yunze ubumwe ukomeje kwiyubaka mu bushobozi no mu mikorere. Nko muri Nyakanga umwaka utaha hazatangira ubucuruzi bushingiye ku masezerano y'isoko rusange ku mugabane. Isoko rizaba ryagutse kurusha andi ku isi, ariko Afrika ikomeje gusigara inyuma mu kwesa imihigo y'intego z'iterambere rirambye. Ibyo kandi biraba mu gihe umugabane wacu ufite ibihugu byinshi biri mu biza ku isonga ku isi mu kugira ubukungu buzamuka muri iki gihe. Iterambere ry'ubukungu rikwiye kutagira uwo risiga inyuma kugira ngo ubwo busumbane mu bihugu bukomeze kugabanuka. Continues to diminish. Umukuru w'igihugu yanagarutse kandi ku ngingo ijyanye no kubungabunga ikirere nk'imwe mu zahawe umwihariko muri iyi nteko rusange ya 74 y'umuryango w'abibumbye, ahamagarira ibihugu binyamuryango kwemeza mu buryo bwa burundu amasezerano ya Kigali ku kubungabunga ikirere. All around us we see the urgency of Twese twitegereje ibikikije aho turi, turabona impamvu tugomba gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje mu rwego rwo kugabanya ubwiyongere bw'ubushyuhe bukabije mu isi, dushyiraho ibikorwa remezo bihangana n'ihindagurika ry'ibihe. Rimwe mu masomo akomeye nakuye mu nama y'ejo kuri iki kibazo nuko guhanga ibishya mu ikoranabuhanga bidufasha kugira igikorwa kandi ibyo ntibidindiza ubukungu. Birashoboka ko ikintu cyazana impinduka zifatika ibihugu byakora ari ukwemeza burundu kandi bigashyira mu bikorwa uko bikwiye amasezerano mpuzamahanga ya Kigali nk'uko yemerejwe i Montreal. Nyuma yo kugeza ijambo ku nteko rusange y'umuryango w'abibumbye kandi, umukuru w'igihugu ari kumwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yakiriye ku meza abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma n'intumwa z'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth bitabiriye iyi nama y'inteko rusange ya 74 y'umuryango w'abibumbye. Aha Perezida Kagame yagaragaje ko u Rwanda rutewe ishema no kwakira inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma muri Commonwealth mu gihe ari cyo gihugu giheruka kwakirwa muri uyu muryango. Aho umukuru w'igihugu yashimangiye ko indangagaciro za Commonwealth zerekana ko ubufatanye ariyo nzira nziza yo kubaka isi nziza, agaragaza ko u Rwanda rwiteguye gukomeza gutanga umusanzu warwo muri urwo rugendo. Our goal is to bring a fresh perspective on our core themes of trade. Intego yacu ni ukuzana ibitekerezo bishya byubakiye ku ntego nyamukuru y'umuryango wacu, haba mu bucuruzi, imiyoborere myiza ndetse n'uburinganire. Urubyiruko niwo mutungo ukomeye Commonwealth ifite, bityo tugomba kubaha uburyo bungana bwo kugera ku ikoranabuhanga n'ubumenyi bukenewe kugira ngo babone imirimo myiza
ndetse banashobore gutangiza ubucuruzi bwabo. and even start their own businesses. Perezida Kagame yakiriye abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma b'ibihugu 53 bigize umuryango wa Commonwealth nyuma yaho byemejwe ko bidasubirwaho u Rwanda ruzakira inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma b'ibihugu binyamuryango muri Kamena umwaka utaha wa 2020. Divin Uwayo, Radio Rwanda, i Kigali.